Pedalam gati wayan warte, buruh penek nyuh ane ngalain ulian ulung ke pangkunge di Banjar Padapdapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring Gianyar, duga Senin 9 Agustus, sawetara jam 10:30 peteng. Korban tepukine ditukad singe, ane lokasine dasar pangkunge. Korban ane sedina-dina meburuh menek nyuh ane, tundine ngalap nyuh. Pas menek nyuh ane tongosne di sisin pangkunge, sagetan ngelengsot ulung ke pangkunge ane dalemne sawetara 20 meter. Korban man nyangket di sisin pangkunge, setonden ulung ke dasar pangkunge. Kejadiannya ento lantas laporannya ke polisi. Nganti BPBD Gianyar, Basarnas Bali ajak warga milu ngalien korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Gede Darmade nyelasang, tim rescue ngidang makatang korban, cuma kondisi ini subenga lain, ulian mekaplok di punyan kayune ajak dasar telabahi. Tim Bali Express ngelaporang.